A gde je pešarija? Pa ne mogu ovako da ratujem, treba mi pešadija. U vrijeme ovih događaja na zadarskom području prebjegla su ukupno 763 vojnika. Agresor se našao pred Rasulom, gubeći svoju ofanzivnu snagu. 6. listopada trajao je posljednji, ali i najžešći napad na Zadar. Sljedeći dan krenuli su pregovori uz manje sporadične borbe. Razmjeri razaranja su bili ogromni, no Zadar se obranio, dok su njegovi stanovnici odmah pokrenuli čišćenje i saniranje. Varljivo primirje iskorišteno je za daljnji ustroj i jačanje hrvatskih snaga. U Bjelovaru smo preuzeli tenkove, 6 tenkova i 3 šlepera streljiva, prebacili ih u Zadar. Dojmilo me se kad sam vidio na anteni hrvatsku zastavu i naši tenkovi idu, a preko polja gledam, ispod Bokanjca se vidu četnički tenkovi. Tu se emocije nisu mogle zadržati, eto, potekle su i suze radosnice. Nakon rušenja Masleničkog mosta i presjecanja tog prometnog pravca, jedini preostali bio je preko Paškog mosta, kojega je trebalo braniti. Da bi to uspjeli, osigurali smo određeni broj Boforsa i nabavili raketni sustav. A glavni napad na Paški most bio je 8. studenog 1991. godine, kada je taj objekat obranjen i tada smo srušili 3 neprijateljska zrakoplova. Nakon efikasne obrane, most više nije napadan, nastavljajući obavljanje iznimno važne funkcije spajanja sjevera i juga. U prosjeku u ta 3 mjeseca na Škabrnju je padalo negdje oko 700 do 1000 projektila svaki dan. Znači na Škabrnju, Nadin, Gornji Zemunik. 18. studenog uslijedio je žestoki artiljerijski udar i oklopni pješački napad uz djelovanje avijacije. Udar je išao iz pravca Biljana Gornjih i Zemunika Gornjih, probivši prve linije. Ispred tenkova su gonili žene, djecu, starce, a oni su junaci, veliki srpski junaci, znači iza njih stajali i nosili oružje. Mi nismo smjeli djelovati po tenkovima. Komanda, teraju me da gazim civile, što da radim? Uslijedio je jedan od najstrašnijih pokolja u Domovinskom ratu na ovom području. Masakr je izvršen uz brutalno iživljavanje nad potpuno nemoćnim stanovnicima Škabrnje. Za to vrijeme borbe se nastavljaju, a Nadin ostaje u poluokruženju. Padom Škabrnje mi smo ostali u 100% okruženju. Mi smo se izvukli između 2 straže, možda nekih 100 metara 2 straže. Mi smo se između straža njihovih izvukli u pravcu Galovaca. Još se nisu pravo ni stišale borbe za Nadin i Škabrnju, a 21. studenoga u 5 sati i 20 minuta strahovita eksplozija srušila je Maslenički most. Mi smo tog dana zapravo doživjeli dosta jaki napad iz razloga što je neprijatelju ostalo dio snaga sa zapadne strane mosta. Tu smo izbacili negdje oko 250-300 granata, što je u to vrijeme bilo pravo malo bogatstvo. Do granata se nije moglo doći, do minobacačkih granata se nije moglo doći. Odsječene snage s južne strane Masleničkog ždrijela zaustavljene su u pokušaju prodora. S druge strane, oko 13 sati jedinice koje su sudjelovale u škabrnjskom pokolju tijekom dana su prebačene i oklopno pješačkim udarom iz pravca Zelenog hrasta kreću u napad. Oni su fingirali napad samo na Grgurice, na naše položaje, međutim oni su tada osigurali svoj bok i krenuli sa tenkovima prema Slivnici, prema položajima Masleničke bojne. Oklopne postrojbe dolaze do Slivničke gradine, odnosno mjesta Slivnica Donja. Time je Posedarje ostalo odsječeno zajedno s čitavim prostorom oko Novigradskog mora. Krenuli su hrvatski tenkovi. Tenk na tenk, to je bilo negdje na 1200 metara, 1500 razmaka i bilo je ružno vrijeme, prolom oblaka koji je nam pomogao, jer smo bili brojčano slabiji i oni su prvi odustali. I mi smo stvarno to jutro napravili dosta posla, jer poslije smo shvatili da je cijela jedna skoro 2 satnije tenkova bile su tamo nasuprot nas. I već oko 11 sati oni se povlačili i tad su se poslala informacija da su upali, jedan dio njihovih tenkova upao u blato ispred Grgurica. I ja sam kao zapovjednik 112. brigade zajedno sa tadašnjim potpredsjednikom Skupštine Zlatkom Begonjom išao izravno u Zagreb. U tijeku su bili pregovori koje je vodio ministar Davorin Rudolf, koji nije imao punu informaciju o stanju na terenu.
Izvršen je pritisak i Ratko Mladić je pristao povući se s početne pozicije, čime je deblokirano šire odsječeno područje oko Novigradskog mora. Bilo je samo pitanje dana kada će neprijatelj osjetiti moment, trenutak da ga na pravcu zelenih raz Posedarje presječe i blokira sve one naše snage unutar tog prostora. Što se tiče tenka, moga proći sukude. Znači, to je bilo takva je figuracija terena da su mogli normalno provoziti. Potpisano takozvano primirje od Božića do Božića bilo je pravi trenutak za pripremu napada velikih razmjera upravo na novigradskom području. Tako je agresor krenuo u žestok napad na samu staru godinu, 31. prosinca 1991. Time je Novigrad s pridragom odsječen. Jedan krak napada krenuo je prema Novigradu. Na Novigradskom groblju našlo nas 11 ili 14, ne znam točno, dok su iz Paljuva probili Paljuv i krenuli prema Novigradu. I pošto smo se mi našli na Novigradskom groblju, tu je nastao metež, pucnjava sa svih strana. Odbijen prodor prema Novigradu dao je vremena da se tijekom noći organizira izvlačenje civila i vojske iz Pridrage i Novigrada, koji su ribarskim brodicama prebačeni u Posedarje. Prilikom napada na staru godinu 1991. mi smo uspjeli jednim dijelom, da tako kaže, odvažnih bojovnika zadržati ili usporiti napad neprijatelja, što je vrlo bitno u smislu izvlačenja civilnog stanovništva. Drugi krak napada svom silinom udario je na Podgradinu, zaprijetivši i samom Posedarju, no žestoka minobacačka vatra i djelovanje maljutki ih je zaustavila. Tog dana 31.12.1991. godine smo djelovali sa maljutkama i uništili smo samohodku koja se spuštala prema Posedarju. Morali smo se pod snažnim pritiskom morali povući, međutim već sutra dan na Novu godinu smo uspjeli konsolidirati snage i vratiti se u selo. Ta akcija nažalost nije imala neke velike efekte s naše strane, međutim dala nam je zapravo u određenom smislu nekakav poticaj i moral. Nakon pregrupiranja snaga koje su izvršile udar na novigradskom području, na meti su nova dva vitalna cilja. Zemunik Donji sa svojim zaseocima ometao je kvalitetno prometno spajanje Benkovac-zračna baza Zemunik. Riječ je o prometnici zbog koje je i izvršen masakr u Škabrnji, a osvajanje Zemunika potpuno bi otvorilo ovaj važan prometni pravac. Druga meta je mjesto Suhovare, čim padom bi se otvorio prostor za zaposjedanje Jadranske magistrale, odnosno drugi prometni pravac kojim bi se ostvarila kvalitetna prometna veza sa zračnom bazom. 3.1.1992. ujutro pod okriljem magle iz dva pravca krenuje napad na Suhovare. Iz pravca Drača i pravac Potkosa. Potkosa su Gornji Zemunik, Pripadovi, a Drača su odbiljani. Negdje oko 10 sati smo naišli na prvi tank srpske vojske četnički i to smo direktno djelovanje bilo između nas. U pola Suhovara, kad su ušli u pola Suhovara sa protiv oklopa smo udarili na te tenkove. Izašli smo sa ZIS-om zaposleni paljbeni položaj i djelovali smo duž same prometnice u selu. Tu je bila i suradnja lokalnog stanovništva kad je na položaju ponestajalo streljivo, u frezama, priručnim traktorima granate su se vozile na položaj. Tada u tom momentu, kad su tenkovi se okrenuli, onda smo dobili artiljerijsku podršku da ih možemo istirati iz Suhovara. Slušaj, hoću zastavu na crkvu u Poličniku, hoću zastavu do 18 časova, jesi razumeo? 99% svih ofenzivnih akcija na zadarskom području vodio je osobno Ratko Mladić. Kako je u 18 sati stupao na snagu Sarajevski sporazum, vrijeme mu je istjecalo jer je to ujedno bio rok do kojega je napad morao biti prekinut. 3.1. u ranim jutarnjim satima, oko 5 sati, bila je gusta magla, krenuo je tenkovski napad iz Smokovića prema Smrdelju. Oni su maksimum uložili u tu akciju da oslobode taj dio terena da bi imali komunikaciju čistu zajedno. Moram istaknuti dečke iz interventnog voda koji su držali Smrdelj, koji su držali od 5 sati ujutro pa skoro ne ide do podne i po 1. Negdje oko podne nam je dojavljeno da je neprijatelj probija našu obranu na crte obrane u Zemuniku i onda smo bačeni sa vozilima u sam taj fight. Mi smo krenuli od centra Zemunika, od igrališta odmah prema Smrdelju i već kod Kasapa, to je 200 metara od recimo same crkve, je već stao